Me kamion të parkuar në kufirin e Bllacës, shoferët bllokuan daljet nga shteti për automjetet e rënda transportuese, si shenjë revolte kundër sistemit të ri ES-TBS, i cili kufizon qëndrimin e shoferëve profesionistë në zonën Schengen. Kryetaria e shoqatës së transportit Makam Trans, Biljana Muratovska, tha se vetëm nëse paraqiten transportues të ilaçeve, bagëti, eksploziv dhe municione, do të lejohen të kalojnë, ndërsa të tjerët do të presin së bashku me ato derisa të zgjasin bllokadat në të gjithë vendin. Професијата професионален возач не е турист, не е мигрант, него е работи, вработен е во сопствената држава, возилото е регистрирано во сопствената држава и едноставно може да кажеме дека Европска унија на овој начин сака да не запре да работиме. Кога знаеме дека со секоја држава имаме подпишено и билатерални спогодби во областа на превозот, кој што ни дозволува пристап на нивна територија, значи разменуваме во реципроцитет дозволи или либерални превози имаме, сега викаат, вака да се изразам, пупу, стоп, не важи, значи вие имате дозволи, ама нема да може да работите. Bllokadat janë një pjesë e aksionit të përbashkët të transportuesve nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja-Hercegovina. Zëvendës kryeministri i qeverisë dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski sot ishte i pranishëm në pikën kufitare Blac, i cili shpreu mbështetje për protestën e transportuesve. Ai theksoi se në parim ekzistojnë 3 zgjidhje të mundshme për zgjidhjen e këtij problemi. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците, најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци, врз основа на тоа или да бидат исклучени од овие правила, или соодветно со работни визи, како што во моментов прави само Швајцарија, да тоа се уреди и на тој начин да можат слободно да транзитираат низ. Nikolovski vlerësoi se nëse nuk veprohet në këtë drejtim, do të ketë pasoja të mëdha për ekonominë e Maqedonisë rajonale, por edhe për ekonominë evropiane. Sistemi EES, për shkak të cilit po protestojnë transportuesit, është vendosur në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen dhe ka nisur të zbatohet gradualisht nga 12 tetori 2025, ndërsa pritet të zbatohet plotësisht deri më 10 prill 2026.